Čujem boju, vidim zvuk. Likovna ekspresija muzičke percepcije. Tema je mog današnjeg izlaganja. Kao što se iz samog naziva može naslutiti, riječ je o podsticanju sinestezije kao kognitivne integracije između različitih čula. Sinestezija je povezana sa učenjem, a pokazalo se da odrasli koji su u djetinjstvu imali ova iskustva imaju mnogo više sklonosti ka sinesteziji od onih kod kojih to nije podsticano. Najčešći oblik sinestezije je kromastezija ili slušanje muzike kroz vizualne asocijacije izražene u bojama. Kromastezija nije posebna sposobnost, već pripada kreativnoj imaginaciji koju posjeduje većina ljudi i koja se može razvijati. Istraživanja kako djeca čuju muziku i kako je likovno ispoljavaju bila su brojna. Ja bih izdvojila istraživanje El Koši iz 2017. i 2019. godine. Ako govorimo o povezivanju muzike i boje kod djece, svakako treba pomenuti Reimerovu metodu muzikalische grafik iz 1917. godine u kojoj se podsticala interakcija između slušanja kompleksnih dijela klasične muzike i harmonije boja. Pravljena je analogija između boja u likovnoj umjetnosti i forme izraza u muzici i na taj način je podsticana cross-modalna konekcija između auditivnog i vizualnog modaliteta. Na sličan način su rađena istraživanja u eksperimentalnom medicinskom institutu Prometeus u Kazanju u Rusiji, gdje su rađena longitudinalna istraživanja sa osnovnoškolskim učenicima u kojima je podsticano intuitivno slušanje, analitičko slušanje, korišteni su vizualni stimulusi kako bi se vidjelo kako kroz određeni vremenski period djeca razvijaju svoju sinesteziju i zaključak je donešen da je sinestezija inherentna sposobnost svakog čovjeka koja se može podsticati i razvijati. Aktivnosti u kojima djeca likovno izražavaju ono što čuju povezane su i sa kreativnošću uz muziku, kako je to definisala Breda Oblak u Sloveniji još krajem 80-ih godina. Dakle, riječ je o ispoljavanju muzičkog doživljaja likovnim sredstvima, međutim, kada je riječ o kreativnosti uz muziku, ona se mogu ispoljiti na druge načine, verbalno, kroz pokret ili kroz ples. Ukoliko postičemo sinesteziju, odnosno kromasteziju u ovom slučaju, radi se o posticanju istovremeno i kreativnog slušanja, kako to definiše Kratus, koje je podijeljeno ili kojeg čine divergentno i konvergentno slušanje, koje stoje u stalnoj interakciji. Interdisciplinarno povezivanje i multimodalnost također čine sastavni dio muzičkog obrazovanja, a u Crnoj Gori je koncept muzičkog obrazovanja takav da je programom definisano da se muzička kultura izvodi kroz 3 osnovne aktivnosti: stvaranje, izvođenje i slušanje. I došli smo do istraživanja koje je sprovedeno kao akcijsko istraživanje. U njemu je učestvovalo 30 učenika jednog odeljenja 5. razreda, 15 djevojčica i 15 dječaka. Problem je bio nedovoljna zastupljenost muzičke kreativnosti u nastavnoj praksi. Kontekst je bila nastava muzičke kulture u osnovnim školama u Crnoj Gori. Cilj istraživanja je bio da se mijenja pedagoška praksa, da se zapravo nastava izvodi tako da se što intenzivnije involvira stvaranje kao aktivnost u sam nastavni proces. Kao što je poznato, akcijska istraživanja se odvijaju u ciklusima i mi smo imali 2 ciklusa. U njima su realizovane različite muzičke aktivnosti koje su povezane kako sa stvaralačkim procesima u muzici, tako i sa stvaralačkim procesima uz muziku i mi ćemo ovdje samo prikazati ovaj dio koji se tiče povezanosti likovne i muzičke kulture. Dakle, u prvom ciklusu je naša pažnja bila usmjerena na stvaralački proces prije svega, odnosno na minika kreativnost, kako je definišu Kaufman i Begeto, dok je u drugom ciklusu ona bila usmjerena i na kreativni produkt, odnosno na malu ka kreativnost.
Korelacija i interdisciplinarno povezivanje ticali su se upoznavanja gudačkih muzičkih instrumenata u prvom ciklusu kad je riječ o likovnoj umjetnosti, a u drugom ciklusu sa učenjem o drvenim duvačkim instrumentima u nastavi muzičke kulture. Urađena je integracija sa nastavom likovne kulture kada je za cilj bilo da se učenici upoznaju sa osnovnim izvedenim bojama. Jedna i druga aktivnost izvedene su kroz blok čas u trajanju od 90 minuta, s tim što je konkretno samo za taj dio crtanja, odnosno slikanja, su djeca imala izdvojenih 20 minuta. Prva kompozicija u prvom ciklusu koju su slušali bila je kompozicija Paganinija, njegov Capriccio broj 24, koji je u formi teme sa 11 varijacija i pisanje za solo violinu. Drugi ciklus, tu smo slušali kompoziciju Claude Debussy Syrinx za solo flautu. Crteži su analizirani na način da je analizirano njihovo morfološko značenje, strukturalno značenje i konceptualno značenje. Morfološko značenje znači da analiziramo da li taj crtež ima jednu, dvije ili više boja, šta se na tom crtežu pojavljuje, kakav je njegov sadržaj, da li ima neke konkretne prikaze, recimo pejzaža, životinja, ljudi, da li sadrži tekst, odnosno ispisane riječi ili muzičke simbole. Strukturalno značenje značilo je da se analizira ukupni oblik crteža, da li na njemu postoje recimo neke horizontalne linije, vertikalne, da li postoji neke kružno kretanje linije i tako dalje. Konceptualno značenje se ticalo povezivanja auditivnog i vizualnog i šta ti crteži zapravo reprezentuju u muzičkom smislu. Na ovom slajdu vidite jedan crtež koji je crtala djevojčica slušajući Paganinijevo Capriccio broj 24 i na ovom crtežu primjećujete te spiralne motive koji će se pojavljivati i u ostalim crtežima, tačnije u većini crteža, to ću malo kasnije izanalizirati, što je meni bilo posebno zanimljivo s obzirom na to da meni je ja sam ovo tumačila kao temu koja se pojavljuje više puta, što jeste zapravo i sama forma kompozicije koju su slušali. Na sljedećem slajdu vidite 5 crteža različitog sadržaja i u njima se pojavljuje spirala koju smo uočili na prvom crtežu. Zatim se pojavljuje krug u kojem su oslikane različite boje i violinski ključ, dakle krug koji vam daje utisak da se okreće. Zatim imamo jedan crtež na kojem imamo više različitih motiva i koji prikazuju različite karaktere tih varijacija i imamo nacrtanu violinu sa notama, dakle koja je obojana opet različitim bojama. Na kasnije ćemo nešto više reći o samoj analizi. Ovdje imamo jedan crtež također na Paganinijev Capriccio i ja bih citirala kako je taj dječak koji je to nacrtao to meni izanalizirao. Kaže ovako: ovo ovdje pokazuje, dakle dječak pokazuje violinski ključ u sredini kruga, da je melodija bila lijepa, a ovo ovdje pokazuje žutu boju oko kruga kao i neko isijavanje, da je violinista veoma lijepo odsvirao ovu kompoziciju. Objašnjenje djevojčice koja je nacrtala ovaj crtež na kojem se čak može uočiti i tempo kompozicije, kaže: djevojčice su piskutave kao violine, pa sam za visoke tonove izabrala rozu boju. Čuli su se i neki malo grublji tonovi, pa sam stavila crnu boju. Dakle, u prvom ciklusu rezultati su bili sljedeći. Morfološko značenje: od 29 radova, svi radovi su polikromni, imaju dakle 3 ili više boja, od čega je 22 rada sa širokom paletom boja. Dominiraju roza, žuta, plava i ljubičasta boja. Na 7 radova prisutna je i crna boja. Objašnjenje učenika: čuli su se neki grubi tonovi.
Povezanost boje sa promjenom registra i tembra je također bila prisutna, a muzički simboli su se pojavili u 16 radova, riječi, odnosno tekst u 3 rada, više motiva na jednom radu u 2 rada, dok su pejzaži i priroda prikazani također u 2 rada. Strukturalno značenje. Dominantno kružni motivi, spirala 10 radova, krug 4 rada. Zatim imamo horizontalni tok linija 4 rada i obje kategorije koje su činile 18 radova, a koje su stavljene kao kategorija muzički oblik. Konceptualno značenje, koje je za nas najznačajnije, povezanost između percipiranja boje instrumenta, tembra, korespondira sa odabirom boja. Za visoke tonove svjetlije boje, za dublje tonove tamnije boje. Percipiranje muzičkog oblika, cikličnost kroz ponavljanje spiralnog motiva, kruga razdeljenog na više dijelova ispunjenog različitim bojama ili kod crteža sa više motiva i opisa, leptirova tišina, snaga motora, cvrkut ptice na različit karakter varijacija. Dakle, radi se o prepoznavanju karaktera i prepoznavanju oblika koji se može također odvijati i na nesvjesnoj ravni u ovom uzrastu. Dakle, moglo bi se govoriti o intuitivnom slušanju. U drugom ciklusu sprovedena je integrativna nastava, dakle povezali smo tjesno 2 predmeta, 2 teme koje su se preklapale, gdje je nastavnik muzičke kulture stimulisao učenike na način da im je prikazivao radove Kandinskog, Paula Klea, Juana Miroa, objašnjavao kako je Kandinski bojama nastojao da prikaže boju tona različitih muzičkih instrumenata. Ovo se pokazalo kao dobar kreativni impuls koji je učenicima na neki način ih je čak i ohrabrio da se upuste u to da prave svoje apstraktne slike na Debussyjevu kompoziciju Syrinx za solo flautu. Trajanje centralne aktivnosti je bilo 20 minuta. I evo ovdje vidite, to su iste ova djeca, dakle, koja su u prvom ciklusu imala crteže koje ste malo prije vidjeli. Ovdje vidite znatno apstraktnije slike. Dakle, ovdje su korištene tempere, akvareli. Dakle, analizirali su mnogo smjelije svoje crteže. Imamo ovakva tumačenja. Crna boja linija predstavlja niske tonove, a ova svjetla su malo viši tonovi, a sve zajedno mi se čini kao jedna cjelina. Sve te boje su bile nekako povezane. Vi, ko zna od muzičara, dakle, kompozicija Syrinx za solo flautu i jeste dominira legato, dominiraju te duge melodijske linije, duge fraze, tako da je bilo sasvim logično nekako da ovi crteži upravo ovako izgledaju. Djevojčica kaže, ja sam čula puno tonova i mnogo harmonije i vidjela sam puno boja u ovoj kompoziciji. Treća slika. Tu je bilo puno različitih tonova na jednom instrumentu, većih, manjih, tanjih i debljih. I kao svi ti tonovi na crtežu se nalaze ove tačke. Imamo također na ovom slajdu, možete tu vidjeti još 2 crteža. Na drugom crtežu, na drugoj slici ili drugom radu učenika možete vidjeti to kretanje, zapravo tempo kao duge krivudave linije. I da krenemo sa našom analizom. Dakle, u ovom ciklusu, drugom ciklusu, morfološko značenje, 2 rada su dihokromna, 3 rada imaju 3 boje, dok 21 rad ima više boja. Duga je naslikana na 4 rada, muzički simboli su prikazani na jednom radu. Na jednom je nacrtana i flauta. Van muzički elementi se nalaze na jednom radu, drvo, zvijezde, leteći tanjir. Strukturalno značenje, krivudave horizontalne linije 7 radova, kvadrati različitih boja 2 rada, tačke 8 radova, radovi sa pomiješanim bojama bez određenog oblika 3 rada, radovi sa kombinacijom horizontalnih, vertikalnih linija i tačaka 9 radova. Konceptualno značenje. Na 16 od 26 radova uočava se veza između auditivnog i vizualnog, izbor boja, linije koje prate tempo, promjena boja koje se mogu povezati sa promjenom tembra na samoj flauti, odnosno i promjenom registra.
Crne tačke na 9 radova su objašnjene od strane učenika kao kratki tonovi. To mi je bilo zanimljivo jer i sam Kandinski je govorio da se melodija može prikazati linijom, a da se ritam na slici može prikazati tačkom. I na kraju zaključak. Podsticanje aktivnosti kojima djeca likovno prikazuju ono što čuju, ujedno razvija njihovu imaginaciju, usmjerava pažnju prilikom slušanja muzike, istovremeno ih postiče na smisleno korištenje boja, prikazivanje kretanja melodije i ekspresivnost u likovnom izrazu. Djeca uzrasta od 10 godina mogu da zapaze i likovno predstave muzičku formu. Ove aktivnosti postiču i njihovu motivaciju. Djeca ispoljavaju želju da samostalno analiziraju svoje crteže, što je važno da bismo mogli bolje razumjeti ono što su crtanjem ili slikanjem željeli predstaviti. Evo na kraju još jedan rad koji se tiče prikaza Debussyjevog Syrinxa, uz koji vam se toplo zahvaljujem na saradnji.